ni intambara itazibagirana mu mateka y'isi. Ntibyumvikana ukuntu igihugu gito nka Isirayeli kandi cyari kikimara gushingwa ndetse kitari cyakagize igisirikare gihambaye cyane cyabashije kurwana n'ibihugu by'Abarabu bigikikije kikabitsinda. Izindi ntambara zagiye zisigara mu mateka y'isi nazo ziswe z'iminsi 6 zirimo guhangana hagati y'ingabo z'u Rwanda na Uganda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'2000 ndetse no kwigumura gukomeye ko muri Hong Kong mu 1999, ariko intambara y'iminsi 6 tugarukaho hano ni iyasakiranyije Isirayeli n'ibihugu by'Abarabu biyikikije mu 1967. Ni intambara yiswe intambara y'iminsi 6 yabaye ku itariki 5 z'ukwa gatandatu 1967, ihuza ibihugu bitatu by'Abarabu birimo Misiri, Yorodaniya na Siriya ndetse na Isirayeli. Izi ngabo zishyize hamwe z'ibihugu bitatu ari byo Misiri, Siriya na Yorodaniya zari nyinshi zikubye iza Isirayeli kure kandi zifite ibikoresho bihambaye. Icyo wakwibaza ni iki ngo ni gute umubare muto w'abasore b'Abayahudi wabashije guhangana n'ibihugu bitatu byunze ubumwe. Nubwo Isirayeli cyari igihugu gito kandi kikivuka yewe kikiyubaka kugira ngo kibe igihugu nyacyo, ariko iyi ntambara yasize gitanze isomo mu bya gisirikare, amahanga arumirwa. Abayahudi ngo n'ubundi bari biteguye ko igihe icyo ari cyo cyose Abarabu bashobora kubagabaho ibitero. Bari bazi neza ko Misiri ishobora kubagabaho ibitero binyuze mu butayu bwa Sinayi, ibindi bikaba byaturuka muri Siriya binyuze mu ruhererekane rw'imisozi ya Golani iri ku mupaka hagati ya Siriya na Isirayeli. Ese ni ayahe mayeri Isirayeli yakoresheje mu kurwanya iyi ntambara y'iminsi 6? Isirayeli yagombaga gukora uko ishoboye igashyira ingufu mu gisirikare cyo mu kirere, nyuma bagahindukira bakaza kurwana n'ingabo z'umwanzi zirwanira ku butaka. Isirayeli yagombaga gukora ibishoboka byose ntihagire indege n'imwe y'intambara ihaguruka ku ruhande rw'umwanzi, ariko ibi nabyo ngo kubigeraho byari irindi hurizo, ntabwo byari byoroshye. Ku ruhande rw'umwanzi ndavuga Abarabu bari bafite ahantu hasaga 50 indege zishobora guhagurukira, mu gihe Isirayeli yari ifite indege zibarirwa muri 206 zonyine. Abayahudi bakoze imyitozo myinshi cyane mu kongera gupakira ibisasu mu ndege, kongeramo amavuta ku buryo bikorwa mu minota itagera kuri 7, ubundi indege ikaba yiteguye kugaba ibitero. Nubwo ibi byari bigoye ariko byatumye nibura buri ndege ibasha kuba yagaba ibitero 5 mu munsi umwe. Intsinzi ya Isirayeli yari ishingiye kuri uko gutungura Abarabu bagasenya ubushobozi bwose bwo kugaba ibitero by'indege. Major Shavit, umwe mu bapilote b'indege bakomeye Isirayeli yari ifite icyo gihe, yagize ati: muri buri tsinda ry'indege twari dufite amafoto y'ahantu hafi ya hose twagombaga kugaba ibitero by'indege. Buri mupilote yagombaga kuhigaho akafata mu mutwe, akamenya neza icyerekezo cy'indege zabo zifata zihaguruka cyangwa se zigwa ku bibuga, aho iminara iziyobora iherereye, aho ububiko bw'ibisasu buri, aho hose hagombaga guturitswa. Kuwa mbere tariki ya 5 z'ukwa gatandatu 1967, Isirayeli yarashe igisasu cya mbere. Indege zarashe ibirindiro n'ibibuga bya gisirikare mu Misiri. Mu bice bya Sinayi indege z'Abanyamisiri zitwikirwa ku bibuga zitarinze zihaguruka. Indege za Isirayeli zahagurukiraga ku butumburuke bwo hasi cyane kugira ngo radari za Misiri zitazikurura. Ikindi kandi hifashishijwe ubutasi mu itumanaho bamenya neza isaha indege zose za Misiri ziba ziri ku butaka. Nuko Isirayeli yabigenje no ku bindi bihugu nka Siriya na Yorodaniya, ibica intege ku buryo bugaragara, ntibyashobora kubona uko bigaba ibitero by'indege. Yari intsinzi ya Isirayeli ariko ntibyari byakarangira, kuko yari isigaje no guhangana n'ibitero byo ku butaka, kandi byari byinshi bikubye ingabo zabo ku bwinshi. Ahantu hambere intambara yo ku butaka yagombaga gutangirira ni mu butayu bwa Sinayi, aho imipaka ihurira hagati ya Misiri na Isirayeli. Hari ahantu hagoranye cyane kuba ingabo za Isirayeli zapfa kuhishora. Gusa Isirayeli nayo yari imaze igihe kinini yitoreza mu butayu, iza kuvumbura kwihutisha imodoka mu mucanga wo mu butayu hakoreshejwe gushyira umwuka muke mu mapine. Isirayeli yakoze uburyo igaba ibitero iturutse ahantu hatandukanye n'aho Abanyamisiri bari babategerereje, mbese bari bazi ubutayu neza kurusha ba nyirabwo. Mu minsi ya mbere Isirayeli yabanje gukoresha ibifaru bishaje byakoreshejwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose, mu gihe Misiri yo yari ifite ibigezweho icyo gihe. Mu masaha 36 Abanyayisirayeli bakigaba ibitero mu butayu bwa Sinayi,
Misiri yahise isabwa kuvana ibibunda by'intambara byose bari bafite aho ngaho. Benshi mu banyamisiri bafashe iki cyemezo nk'ikigayitse, ariko Isirayeli bakurikira umugenda, yangiza ibifaru byabo amagana n'amagana. Ingabo za Misiri zamazwe n'ubwoba, nuko zunga zinyuze mu muhora wa Suwezi, maze zigeze imbere zisanga indege za Isirayeli zaziteguye, zibamishaho ibisasu. Isirayeli yakoze uburyo bwose bushoboka, abasirikare bayo ntibabura amazi ndetse bakayanywa ku itegeko. Ku rundi ruhande abanyamisiri basaga ibihumbi 10 bishwe n'inzara ndetse n'umwuma mu butayu, ikosa rikomeye Misiri yakoze. Isirayeli yari imaze kwigarurira Yerusalemu na West Bank byagenzurwaga na Yorodaniya. Icyo gihe Misiri na Yorodaniya byari bimaze gutsindwa, hari hasigaye Siriya. Isirayeli igiye kujya mu bitero kuri Siriya yifashishije amakuru y'intasi yabayeho ikomeye. El Cohen wari umuyahudi wabaye mu bihugu by'Abarabu igihe kinini, yavugaga Icyarabu kandi neza. Nubwo yaje gutahurwa akamanikwa, ariko amakuru yatanze yari ay'ingenzi kandi agira umumaro, ageza Isirayeli ku ntsinzi. Mu gihe kitagera ku cyumweru, Isirayeli yari imaze gutsinda ibihugu 3. Misiri yatakaje Gaza na Sinayi, Yorodaniya yamburwa Yerusalemu y'Iburasirazuba na West Bank, naho Siriya yamburwa uruhererekane rw'imisozi ya Golan. Iyi yari Connect with Us, mwari kumwe na Jojo, naho ubutaha.